Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu uyinkosi, uyabusa kuze kube phakade. Yena yedwa siyamkholwa, siyamvuma njengoba sikhuluma nje indlela esimvuma ngayo. Siyamvuma, siphumela obala, simvuma phambi kwabantu, phambi komhlaba wonke ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyaqhubeka-ke futhi nalezi inhlupho, uphathi number 12 manje egameni likaJesu. Sizofunda kwisambulo chapter 16, siqala ukufunda kuverse 3 no verse 4. Inhlupho lezi ezizokwehlela umhlaba zizokwenzeka bazalwane. Ukukholwa siyakholwa, sikholwa into esingayiboni, sikholwa sithemba into, sihamba ngokuthemba, sihamba ngethemba ukuthi izokwenzeka. So-ke asihambe ngokubona, sihamba ngokukholwa. iBhayibheli liprofetha kanje, isiprofetho lesi. Ukhuluma incwadi yesambulo, ukhuluma incwadi yesiprofetho. Izinto lezi showcase ezizokwenzeka. So-ke uma ukholwa ukuthi izokwenzeka lento, you have to repent. Kufanele ubalekele ulaka lukaNkulunkulu. Sizofunda kwisambulo chapter 16 uverse 3 no verse 4. Ufundeka kanjena. Nesibili yathululela isitsha sayo elwandle, lwase luba yigazi elinjengelofileyo, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa. Alright. Uverse bani esifundayo, verse 3, sigcine kuverse 4. So ihlanganisa labazalwane inhlupho. Nesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi. Isizathu sokuthi ngihlanganise uverse number 3 no verse number 4, ingilosi yesibili iyeza izothulula inhlupho esisesitsheni, izosithulula emhlabeni. Ingilosi yesibili kwenzakalani? Ithulula lesi sitsha elwandle. Ulwandle lwaba yigazi, igazi leli lifana nelomuntu ofile. Bayazi abazalwane ukuthi uma ukhuluma ngegazi lomuntu ofile, igazi lishubile, elinukayo. Now yini eyenziwayo lana uNkulunkulu ayenzayo? Nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa, nakho konke. Kanti ngale kusambulo chapter 3 chapter 4 bekuthi uma bekwehliswa inhlupho, uma ngabe ithinta amanzi noma leyo nhlupho iqondene namanzi nolwandle, bekungafi konke, bekufa 1/3. Kuyaspecify kuthiwa 1/3. But lana sithola ukuthi ufa yonke into esolwandle. Uma ufunda lapha sona isambulo chapter 15, siyaveza ukuthi-ke uverse 1 kuyaveza uverse 1 uprepare uchapter 16 lezi inhlupho esikhulumayo. Kusaxoxwa ngakho, kuyalungiselela. So uchapter 15 isambulo verse 1, ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu nesimangalisayo. Izingilosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. So lezi inhlupho oyibona kuchapter 16 kuzopheleliswa ulaka lukaNkulunkulu. uNkulunkulu lapha azobhodla khona. So-ke yonke into akade inayo yokuthi uzojezisa abantu ngokungakholwa kwabo, ngokungalaleli kwabo, uNkulunkulu lana kuchapter 16 ila izothi khona manje sengijabuleke. Uyabona mangabe umzali ingane ingalaleli bese ulokhu ikhuza bese ufika lapho khona-ke ngokucasuka bese uyayishaya. Uthi uma usuyishayile bese-ke uyabhodla ukuthi-ke ehlisi sengiyijezisile. Mina njengomzali sengiyiphindiselele ngoba nje bingangilaleli usho ukuthi iyangidelela, sengiyiphindiselele. So-ke uchapter 16 lezi zitsha zolaka lukaNkulunkulu uzophelelisa ulaka lwakhe. Ingakho-ke manje mawufunda laphana kuthiwani, nesibili yathululela isitsha sayo elwandle, lwase luba yigazi elinjengofileyo ulwandle, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa.
So yonke into ephila olwandle, ofish, everything ephila olwandle, siyazi ukuthi khona nemikhumbi, khona iy'kebhe, khona imisebenzi okuthiwa i-maritime jobs, works, imisebenzi nje ethinta ezasolwandle. Siyazi ukuthi laphana kunamahaba, iy'khumulo zemikhumbi la iphumula khona, kunabantu abasebenzayo, kube nama-ofisi, kuyathuthwa iy'mpahla, kunemikhumbi yey'mpahla. Then konke nje okuphilayo uma ngabe kusolwandle, imikhumbi yotholakala olwandle, binabantu phakathi, oma-cruise, then kuyizofa konke. That is a punishment from God. Into ezokwenzeka nabazalwane. So uma ucheck i-history, uzenzela nawe nje just a bit of history, awukazuzwa ngento kanjena kuthiwa kwenzeka isimangaliso, ulwandle liphenduka igazi and luyanuka. So ngendlela igazi okuchazwa ngathi igazi elifana nomuntu ofile, kusho ukuthi kunabantu abakheduzo kolwandle laphana. Those people will be affected, uyabona, njengabantu njena abakwi-coast, abakhile lapha begudla ulwandle, bazo-affecteka ngaleli phunga leli, kuzobe kunuka. And ofishi laba abana isikhathi ulwandle isikhathi esiningi ulwandle uma into isifile luyikhiphela ngaphandle, yabona, uzonuka into okwazi uyibone, kufa abantu and abangaphandle abazi bazongena kanjani beyosiza laba abangaphakathi. Kuyaziwa ukuthi imkhumbi usuke ezweni eliwukuthi, endaweni ewukuthi, expect ngesikhathi esiwukuthi, makwenzeka lo disaster leyo, nakanjani showcase umkhumbi ubungakafiki la uyakhona, bafile labo bantu, uyabona, abantu abacommunicate-ayo, ama-pilots, kuzolahleka i-communication, uyabona, abantu abahlele eteshini, abahlele ama-computer, aba-check i-movement yayo imkhumbi, kuzophazamiseka nje izinto eziningi. Icabange loo nto leyo. Ulaka lolu uNkulunkulu azothulela emhlabeni, then yonke into nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa. Just imagine-ke bazalwane. Then uverse 4, inhlupho leyo yesithathu, neyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi, nasemifuleni nasemithonjeni yamanzi kwase kuba yini? Yigazi. Emifuleni ilapho abantu bethola khona amanzi okuphila, emithonjeni la bethola khona amanzi okuphila, iy'lwane zasendle ithola amanzi okuphila, emthonjeni, imithombo mayikhona iphakela imfula, kanjalo kanjalo. Now inhlupho yesithathu, isitsha, ingelosi yasithululela emfuleni. Njengamanje kusho ukuthi lana kudilwa nento engamanzi, ulwandle lungamanzi, bese kuba imfula, imithombo. Then emthonjeni nasemfuleni kwenzakalani? Kwase kuba yini? Igazi. Kanti lapha elwandle kwaba igazi elinjengelomuntu ofile, kwafa konke okuselwandle. Then amanzi mayesephenduka igazi emhlabeni, abantu badonsa amanzi, amanzi asemadanyini, emathankini, ngiyawabona-ke lamathanki lawa-ke othola ukuthi bakhongozela amanzi emvula abantu, akushiwo-ke lokhu lana-ke, kodwa khona amanzi adonswa emifuleni, emfuleni bese kwakhiwe idamu, from edamini abesefakwe empompini, ompompi bese bephakela-ke abantu kanjalo kanjalo emakhaya. Then onke lawo manzi azophenduka ini? Igazi. Uyathanda noma uthanda, abantu bazo-affecteka ngayo yonke indlela. Imagine amanzi awekho, ukuthi uyavula umuntu uphuma igazi, and kunebhedlela, kunamajele, kunekole, kunama-ofisi, iy'monto, i-cooling system idinga khona, kufuna ufaka amanzi, ukwasha, ugeza, ukupheka, amanzi onke aphenduka igazi. Inhlupho lezobe ikhona bazalwane, ubuhlungu lobu kuzobe bukhona emhlabeni kubantu abazobe besalile ohluthweni ngalesikhathi somphiki Kristu, ngoba labantu njengamanje siyashumela, bafuna ukuphenduka, badaza inkani, bayakhanuka, bayikholwa into abayitshelwa ukuthi nizophumelela, nibe ne-bright future, sebeyibonile abanye bephumelela, be-achieve, and bazibona bengasohlupheka ngoba bane-security, bafundile, basebenza kahle, ba-investile imali zabo, into ukuthi uhlupheka bona bayibone kude nabo. So-ke aba-understand ukuthi makuthiwa bahlupheka ngayiphi indlela, ngoba ngokwazi kwabo, ngokuvumelana kwabo, istandard sabo emhlabeni, ba-secured. But isikhathi lesi soku-intervene kaNkulunkulu,
So uNkulunkulu uzobashaya abantu bethanda bengathandi ngalezi inhlupho lezi. Uma ufunda isambulo chapter 18 ngizobona laphona ngicabanga ukuthi alright uverse 1 verse 6 buyiselani kulo iBhabhiloni njengalokho nalo lizwe likwenzile, niphinde kabili okwemisebenzi yalo esitsheni elalixuba kuso, xubani kabili kuso. iBhabhiloni lihluphe kakhulu abeyinceku zikaNkulunkulu. Uma usufunda lapha ezansi uma usuya ngasemaphethelweni yona isambulo kuzobe kuyimbindiselo kaNkulunkulu lena okay isambulo 18 verse 22 izwi labethelwa iHabu nelabahleleka babethela imitshingo namacilongo alisoze laphila. Okay verse bani okay kodwa kuphindiselwa lana ingelosi namandla yafula itshe injengolutho likhulu laphosa. Okay uma ufunda isambulo nje wehla nje isambulo 18 uzothola lana ukuthi isikhathi sokuphindiselelwa kwey'nceku zikaNkulunkulu ezabulawa yile iBhabhiloni. Sazi kahle ukuthi-ke isystem yeBhabhiloni ibabulele kakhulu abantwana bakaNkulunkulu kusukela kubaprofethi kuze kubapostoli ibandla lakuqala kuze kube namhlanje kuba isystem ezobe isetshenziswa i-implementwa ey'nsukwini zokugcina. Isystem yeBhabhiloni ihlangene ne-Roman Catholic system noma i-Roman system ezobukezwa yokuhlukumeza bonke abantu abathi bakholwa uNkulunkulu ophilayo. So-ke isambulo laphana-ke uLukuzane 18 uverse bani uverse 7 ngokungangalokho elizidumise latamasa ngakho linikeni ukuhlupheka nokulila okungako ngokuba enhlizweni yalo lithi iBhabhiloni owesifazane lona iBhabhiloni lithi ngihlezi ngiyinkosikazi angisiye umfelokazi futhi angisoze ngabona ukulila. Ngakho kuyakufika ngalolu suku lunye izinhlupheko zalo ukufa nokulila nendlala futhi luyakushiswa liqedwe ngomlilo ngokuba inkosi uNkulunkulu elahlulelayo inamandla. Inkosi uNkulunkulu elahlulelayo iBhabhiloni inamandla. Then uthini laphana uyabhosta abantu bezwe abantu beBhabhiloni izicebi lezi baphethe umnotho wonke emhlabeni bathi mabebuka bathi isicebile asinalutho asishodi ngalutho. Then i-figure of speech lana ngazathi inkosikazi kukhulunywa ngababusi ngabacebi icebi zomhlaba zithini zithi ngihlezi ngiyinkosikazi angisiye umfelokazi futhi angisoze ngabona ukulila. So umuntu mayesefundile sethola umsebenzi usephumelela unemoto zakhe unama-investment akho unemali zakho unama-policies nama-insurances then uyibone right nje omunye usefundisile ingane zayimela zasebenza nazo impilo nje ihamba kahle akakubona ukuhlupheka kokude. Ukufa kuyafika uNkulunkulu uyakuletha ngoba inkosi uNkulunkulu inamandla phezu kwakho konke. Ngisho ngathiwa umuntu upowerful kanjani ngokwendlela yokuphila ucabanga yale lizwe but uNkulunkulu mayesefikile nolaka lwakhe uNkulunkulu unamandla uthobisa lonke uhlobo lwabantu nje bezothobisa noSathane nje okuyena obusa laba bantu ngokubadukisa. So inkosi uNkulunkulu inamandla. So-ke abantu nje manje badeceive yilokho athi umuntu ngi-right yabona. Then uma sifunda-ke la ku-chapter 16-ke kuzothintwa amanzi. Bona lamanzi lawa inhlupho izothululelwa emhlabeni amanzi imithombo nemifula kuphenduke ini igazi. Then kuzoba isikhathi esinzima lana. Akuvezwa lana ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani amanzi eyigazi. Kusho ukuthi once athululwa nje kwaba igazi sekuyimpilo ezoba khona. Amanzi aphuma phansi emthonjeni aphuma emfuleni azobe yigazi ulwandle luyigazi. Ngisho kuthiwa abahlakaniphile bathi bafuna ukukhipha usawoti laphana bapurify ulwandle ukuthi lingababe bathola amanzi luzobe igazi and igazi leli lifana negazi lomuntu ofile ukunuka kwalo. So-ke kusho ukuthi into ethiwa amanzi liquid system izobe ivaliwe uNkulunkulu uzobe ivalile kuzobe kufiwa lapha njengoba bathi abantu amanzi okuphila nje yabona. Khona abantu abangakwazi ukuphila ngaphandle vele nje akekho ngisho iy'lwane ziyoma ilanga liyabalela kudingeka ini amanzi adinga kuyo yonke indawo. Amabhanoyi adinga amanzi abantu badinga amanzi iy'moto zidinga amanzi yabona isikhathi lesolakala kaNkulunkulu. So lento abantu abaqhosha ngayo lezi zinto abantu labasigaba ngayo babona uNkulunkulu ethule kube sengazathi uNkulunkulu uhlulekile. Siyazi isikhathi sakhe soku-act. Thina-ke we came to warn you, sizokuxwayisa ukuthi ikhona lento ezokwenzeka. Xwaya
yabona abantu bayasonda njengamanje umuntu athi ngisindisiwe kodwa uyayisontela njena la ekhanda lakhe kugcwele i-prosperity, kugcwele umsebenzi wakhe, kugcwele imfundo yakhe lelizwe, kugcwele nje izinto zakhe lana support is but self interest, yabona indaba yentando kaNkulunkulu, God's perfect will, ikhohliwe. Abantu bazazi bona, that's why ubona ukubulalana nokuzondana kungaka emhlabeni. So-ke I came to warn you, repent, buyela kuNkulunkulu ophilayo, uyihlambulule, uyingcwelise, ungasali ohluthweni. Inkosi uJesu iyabuya izolanda ibandla engcwele. Siyabonga-ke bazalwane egameni leNkosi uJesu, amen.